Bagyong udet, bagyong udet, bagyong udet, bagyong udet, bagyong udet, bagyong udet sa Cebu. Dili jud lalim atong naagian pag December 16, 2021 gibagyo naukay ang mga Cebuano. Langkat mga ato ug walay kuryente, hasta tubig wala, signal gipangita gikaguptan, sad ang mga gasolinahan. Pero katingalahan kining tanan, ulibok ang mga hotel, nagpamatuod lang mga Bisaya, mga gahi ug palaban. Bagyong udet, bagyong udet, bagyong udet, bagyong udet, bagyong udet, bagyong udet sa Cebu. Bisag gibagyo may wa mi mag-inarte, di pareha sa uban mangitag presidente, kay lagi mga Bisaya madiskarte. Tungod sa dilubyon nakaanggo kitang mga taga-Sugbo, kinsay angay butaran ig-eleksyon, piti ning mga politiko. Bagyong udet, bagyong udet, bagyong udet, bagyong udet, bagyong udet, bagyong udet sa Cebu. Busa kitang tanan, angay jud mangandam, kay di ta kasagang sa kinaiyahan kung kini maunay muhapak sa katawhan. Padayon, bangon ta mga Sugbuanon. Padayon, bangon ta mga Sugbuanon.